de la Muzeul Național de Artă de Petre Gabor din Târnești-Bistrița. Revista National Geographic a fost câștigată de Ergica din Rumezoaia Vaslui și CD-ul Universal de Mariana Fălticianu din Fălticeni. Mergem acum alături de colegii de la cotidianul Adevărul. Îl salutăm pentru a doua oară în această săptămână pe Sorin Ghica. Bună dimineața! Bună dimineața! Ieri am fost un strop pe grabă, îmi cer iertare, să atingem puțin acest subiect foarte suculent. Sunt convins că mulți sunt interesați să afle despre amănuntele pe care le pregătiți mâine în cotidianul Adevărul, primari risipitori pe timp de criză. Da, așa cum spuneam și ieri, demersul jurnalistic are la bază concluziile unui raport public al Curții de Conturi. Este vorba de raportul de audit pe anul 2010, dat publicității recent. Raportul a analizat, printre altele, cum au fost utilizate bugete de comune, de municipii și este că, deși suntem în plină criză economică, autoritățile publice locale au cheltuit responsabil banul public. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. За нас е важно с подобни води и Министерството на вътрешните работи. Народ, моята нация, моя град, където и да бъде. Чрез това, което прави нашия народ, нашия град. Това е нещо, което възможно за тези случаи да съчетава Constatate încălcări grave, sigur, da, ale încălcării legii penale. Camerele de conturi au obligația să sesizeze poliția și parchetul în funcție de prejudiciu. E o mare bubă în țara asta. Toată lumea vorbește despre probleme grave, avem în general probleme ale statului, dar nu avem vinovați concreți. De mult e această bubă, ești de acord? Absolut. Da, dar în România. Da, e foarte interesant totuși ceea ce ați prezentat voi și care e un punct de plecare, îl putem găsi, repet, θα γίνει 4-3-3 σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο και αν μπορεί κανείς να αναζητήσει μια κρεμότητα, αγωνιστική κρεμότητα, έχει να κάνει με την κορυφή της επίθεσης.
geçmişimiz var. Hep açık yaralar. Fazla parlamış anılar. Една комедия. Като отгрижа всеки ден, всяка минута, постоянно. Ако всеки от нас помага редовно. FMplus.net. Предложенията ни в Хитрик за понеделник. По-късно. В тройката решихме да питаме защо βγαίνει γλώσσα έξω. Üç Kıtaş uzman görüşü. Öğretmen çalışma hayatı. 15. Merhum Esat Çoşun Hoca tabiri hadis sohbetlerinde ilerlenen hadisler deryası. Bugünkü sohbetin konuları görüldüğü zaman Allah'ın Мислиш ли? Да. Добре. Как изглежда? С брада. www.klalfm.com.tr adresinden ve gördüğünüz üzerinden bütün dünya Kral FM dinliyor. Ilaçki Radyo. Asta двойно по-голямо. Ağır yaralanan Umut Usta Erbaa Devlet atacak bir çağrı merkezi açmış. Κόμματος. Απολογισμό του κυβερνητικού του έργου έκανε στη χθεσινή ομιλία του ο Γιώργος Παπάνδρας. Nu vreau să mai aud de pețitori. Să terminați odată cu suitele astea de feciori care torcesc scările castanilor. Derken bunların biri Hakim Pisagoras'ı Tevhidi ve Abdullah Faryabi Турниращите столичния стрелбищен комплекс Герена. Набраните средства
9:30. Ψήξη κλιματισμός Friesland. Συνιστάται. Yalnız bir de şeyi unutamıyorum. Evde sabahleyin yataktan kalkmıyor. Προσέξασαν και το αίτημα που είπε και για να πει. Ρίστε Κύριε την πόλη κοινωνία σπράχτη και πάσουν πόλου και χώρα πολυμόνιμου σεισμού καταπληκτισμού πυρός μαχαίρες επιδρομής αλλοκύρων και ειρήνης των έργων. 3,7. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας Σα και δραστικά τη δαπάνη σας για ζεστό νερό. Ηλιακοί θερμοσύφωνες SunPower. Είμαστε οι ταχύτεροι. Επιλέξτε τις υπηρεσίες μας. Είναι οι πιο αξιόπιστες. Κερδίστε από τις τιμές μας. Είναι οι χαμηλότερες. Μπαταρίες αυτοκινήτων Δημήτρης Λακάκης. Μπαταρίες παντός τύπου με... Ελαιόλαδο σιπεζόν εξαιρετικά παρθένο 5 λίτρα μόνο 14,90. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 2,50. Whisky Johnny μόνο 15,90. И защо ли миришат? Ето, че виждам и... Сигурна съм, това са стъпки от мръсникът. Или... 3,7. Не със своето жужене. Дошъл съм ти на... Защо се събърнат ми през прозореца? Zorunlu eğitim 12 yıla çıkaran kanun teklifi görüşmelerini ilerlemek için her yöntemi denemeye başladı. Там тя ще се впълпа, късно следовата от югозапад ще започне проявяване на дъжд, около полнощ. Стотинки за брой. Маса от хора. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Zararsız var idi.